Baba Moyo, akusitshela ukuthi sizwa kuthiwa ke kusasa lapha ke eWashington DC kwabe kulokutshengisela kwabantu abasekela owayengumongameli uDonald Trump. Bathi ke bafuna labo abantu abavalelwayo asebesithi ngama-political prisoners ukuthi bakhululwe. I think lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba i-constitution yalapha eAmerica even leyaseZimbabwe iyavumela ukuthi abantu batshengisele against uhulumende or against izinto abangavumelani lazo. So thina sithi hayi lilungelo labo ukuthi batshengisele as long as bezokwenza peacefully bengekho violent. Kungafani lalokho esakubona kusenzakala ngoZibandlela 6 January 6 lapha ababezama ukuthumba khona iCongress. Lokho angiboni ukuthi kuzovunyelwa. Sizwile njalo ukuthi i-District of Columbia i-Washington DC isicele amapolisa asecele ukuthi i-National Guard ibe khona bayi-activateile ukwenzela ukuthi laba abafuna ukuthi benze udlame bangakwanisi ukwenza lokhu bacheche bakuvalise masinyane. So ke kuyini okwenza ukuthi abantu laba bakwenze khonokho? Well, siyazi ukuthi abantu laba balandela amanga abatshelwa nguTrump ukuthi yena waqilibezelwa ukhetho luka 2020. Lamanga siwabona elokhu eqhubeka esiya phambili, sawabona uTrump ewatsho kurally ayenza khona ngoJanuary 6 lapho abakhuthaza khona ukuthi mabaye eCongress ukuthi bayozama ukustopa iprocess eyokuconfirma uJoe Biden njengopresident. Sabona kwehluleka lokhu noma nje bakwanisa ukuthumba bangena eCongress kodwa bahluleka ukuthi bastope ukuconfirma kukaJoe Biden njengopresident. So abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma iqiniso lokuthi uTrump wadliwa ngo-2020. Ngakho ke bazimisela ukuthi baqhubeke lokho bekhankasa betshengisela ukuthi mhlawumbe bangathola isupport, bathola indlela zokuthi bangatshintsha ukhetho luka 2020. Siyawazi ukuthi ngeke kwenzakala konke lokho. Angeke kwenzeke ngoba sokwadlula lokhu uBiden usaconfirma, uTrump usaphuma eWhite House, sesilohulumende omutsha okhokhelwa nguJoe Biden. Pho manje bakwenzelani? Well, bakwenzela khona lokhu ukuthi njengoba abanye babo babotshwa laba abathumba iCongress ngoJanuary 6 abanengi bakhona amacala abalokhu ethoniswa, abanye basemajele. So bona bathi batshengisela in solidarity labanye babo laba ababotshwayo for isenzakalo sikamhla January 6. Kuyiwa phambili ubona ngazani bezaqhubeka bekwenza yini? Well, kuzodependa ngokuthi bazobe baningi kanganani kusasa eWashington DC. Kodwa sibona even i-Republican Party okuyiyona eyayimelwa nguDonald Trump, abakhokheli bakhona abase-Congress ngongathi abayisapoti le ndaba yalokhu kutshengisela okuzenziwa kusasa. So ngibona if kungaswela isapoti especially evela kwabaphezulu amanye ama-Republicans, ngibona into ezomane idlule ayisoze ibe yinto ezenzeka engathi singayifananisa lama-protest la ayisenziwa i-Black Lives Matter.